Sütbulak деген аябай туруп кеткен да негизи. Түнкү 12'de Кудай бар. Алсам şu жерден өлүп кетейин. Түнкү 12'de уйду саап калганбызда, кокуп Sütbulak шатыдан мен шатылга өткөрчү элем да базар көйгөгө. Трактор менен жанталашып барам, барсаң ысык экен дейт, кайра бар, буузатасың жанталашып. Süttü çalgan emesi, ben oşonda büröge berip koyup 6.000 so'm dep senden karmayım dep çıkan da. Oşonda men başımdan ötken de başımdan ötken. Anan oşo Sütbulak ötüp ketkende действительно 4 uyumdu. 4 emçegip 4 bölek saap keldigen günler boldu. Sas deyse? Anan Muzoğlu ayakkısını enne süt taptı. Oşonu süt sağıp geldi. Nime kılıp. Maylulu oşonda da. Men aldasam buday olur mu?